Karagla baldarın araka. Baldardı karaybiz, mamleketin adamların baldarın karaybizde moyunga algandan karaş gerek. Karaya jıgılat hep fundamentke düşet az jıgılıp baş mene. İyi al koy, iyi makul al koy. Şu atenelerge taң kalamda balası muşahit etip bol boy kalganda anan saydık'a gelet da. Saydık meselesi birinci oylonsa jakşı bolat ele deyim da. Gelgenden keyin dele orun jok desen kapı olup ketedi enem. Kantı öyle orun jok dep. Bizde dele tolturada. Bizde dele orun toltura olup atat. Orun jok bolup atat. Assalamu alaikum. Valeykum assalam. Жақсы ба, денсаулығыңыз жақсы? Жақсы, Құдайға шүкір. Іштеріңіз жақсы? Рахмат, Құдайға шүкір. Іште аласып шаршабай. Құдайға шүкір. Ағай, сіздің уақытыңызды көп албайын. Bir жұмыстармен келдім әлі. Так, уг отам. Келіншегім де өкіметтің ішінде істейді, мен де өкіметтің жұмысында істеймін. Анан bir балабыз бар да. Анан кечке үйде. Жеттен кечке, шу чоңайып қалды, 4-тен 5-ке кетіп тұрады уже. Қараған ешкім жоқ, ойнатқан ешкім жоқ, ертеден кечке телевизор көреді. Болған мультфильм, болған сериал бәрін көріп бітіп қойды. Ана. Баян бір жаңы сериал шығып, шunu көрейін деп алып келіп, дисті салсам, бірін сериясы баштағанда башынан аяғына шейін айтып беріп қойды киноны. Ана. Ана ошол баланы кісіне садик алып келсек, бала бақыранмен кісіне ойнап, кісіне чоңойса деп үмітті келеді. Азыр мен ошо жөнүндө кейип аттым эле да. Азыр bizde ошо сайдыкта орун маселеси чечилбей атат да. Орун жок болуп атат. Балалар толуп калган. Кайсы bir кроватка 2-ден 3-тен баланы жаткызып атабыз. Hem орун жок. Bir балабызды бүте бири батырып койсом, келиңизе көз жумуштабыздан анан. Жо, эми түшүнүп атам сизди да, түшүнүп атам. Эми бизде деле орун жок болуп атпайбы? Ар жактан ар кандай балдарды алып келишет. Тет жактан, домдун алдында жашап силер карабайсыңар да, ойлонбойсуңар да. Ушун үчүн мен сизге кеңешим да, балалуу болордон мурда сайдык маселесин ойлонуш керек. Ойлонған малда садиктик эмес ойлонот дейсиз, о малда. Кайсы жиндик садик? Силер садикти ойлонуп атабы муну? Ойлонгон садикти? Жаңы үйлөнгөн малда садик менен ким эсеби? О малда садиктен башка нерсе оюң айнанай. Квартирадан квартирага көчүп, качан квартплат сурап келе коет, качан светтин акчасын сурап берет да, ошондо. Жо, сайдык маселесин ойлобосо болбойт. Электрик, сантехник дегендер кайненеңен дагы жаман көрүнүп калат көзүңө ошо малда. Орун жок бизде. Эми сиздин оюңузда мурдара биздин эмтелем кайерге сайдыктан жер берилсе ошо чек алып барып байлап коюп алабыз ошо жерге. Эми эмне кыл дейсиз? Бул сайдыктын деле фундаменти курулуп аткан деле орун толгон. Эми калбаган. Өлүмдөн башканын айласын тапса болот. Эми келишип атат, ар кимдер ар кандай жол менен келишип атат. Жолу бардыр акыры. Эми орун жок болуп атат да. Эми бир жолун тапса болсо керек. Мына ушунча документти мен балдарды кайсыл жакка баткырам деп аксакал. Мындай да. Документтер. Эми жолун тапса болобу жолун? Эми жолун кылыш керек. Жолун табыш керек. Болду аксакал, жол. Башка жолдор. Ошентип айтпайсыз аксакал. Жолун табыш керек дейсиз аксакал. Муну кыргызчылык деп коет аксакал, мынакей. Муну кыргызчылык деп коет. Муну орустар көрө албай, взятка деп алып тураны. Муну кыргызчылык эле деп коет. Муна болот экен го муна. Жолун тапса болот эй. Силерде өкмөттө иштеген адамдардын балдарын биз карабаганда ким карайбыз анан кийин? Биз карайбыз анан силер. Муну жолуң бир аз кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Жолуң кыска болуп калыптыр. Жол кыскараак болуп. Кыскараак болуп калыптыр. Болду эми жол кыскараак болсо узатып коебуз анда кичине. Мына аксакал. Мына аксакал. Раза узатып койдук, чоң трасса кылып. Неме армияга чейин узатып таштайынбы жолду? Жок, болот. Бул жагын деле аш кылып алайын неме кылып. Эми баланы алып келе бериңиз. Алып келе берейин. Силердин өкмөттө иштеген адамдардын балдарын биз карабаганда ким карамак эле? Туурабы? Башкаларга жол жок дейин, а? Башка бирөө сураса орун жок. Жол түгөндү дейин. Жол жок. В общем, жок дейин, а? Ошо жол жок деп кой. В общем, жол бузулду. Арабан жолуна окшоп калды деп коюн, а? Ошо орун жок деп коюн. Орун жок. Келген балдарды каяка аларыбызды билбейбиз. Мынтип мамлекетте иштеп атабыз да, бир келет, башкасы бир келет. Ушинтип эле эптештирип атабыз да, бир кроватка 4-тен 5-тен бала жаткырып. Муну каяка жаткызам мен кроватына? Орун жок.
Qanday tushunmaysiz kerak? O'rin yo'q. Ko'rib o'tasizmi? Kichine. Voy, aylanayne, kichineni mine qilasin, kichineni. Bir butu batsa bo'ldi-la. Qolganini uyingga aparib baqasingmi? Yo'q o'rin, Boshi kelib tursa mayli. Qanday başı girip turat, o'rin yo'q, o'rin. Başı girmek tugul menake mendele sırtdan qarab o'la turam. Maga o'rin yo'q kirib o'tirganga. Yo'q, Murat, men dokumentlerimni tayyorlab keldim. Yo'q, qanday da eldim barli o'sha dokumentlarni tayyorlab kelgan, eldim barli. Yo'q, mana qarasangiz, büt Qana. Mana. Qana dokumentni, qana. Mana o'qisangiz, o'qiysiz bu meni ichini qarab o'tasiz. Yo'q, tur emas dokument, tur emas. O'rin yo'q. Bunday jo'llar menen kelsanger, bunday. Ya jol menenle geldim. Jo'l menen kelgan bo'lsang, tur emas jo'l menen kelibsin. Yo'q, jo'l. Ya bunani o'qimadingiz, o'rin yo'q. O'rin yo'q. Qanday o'rin yo'q? Açılgandan emi 1 ay oldu, Bir ay oldu deysin de uçaskaga bölüngündeli tügöngen özü. Niye mi? Yaylanayın. Очередьten. Sen 340. очередde oturasın hazır. Sen benim 340. очеred bolup otasın. Очеred götür. Balan kaç yaşta? 3,5 yaşar. 3,5 tim boli yaş eken balam. Yaş eken? Pensiyaga çıkanda alıp geleyim mi? Bir yer sadik. Ya 3,5 yaşar balan olağında kaç yaşar balan var? Al balanın pampersini almastıran bizi tamamı toykuzan ben beni. Ya karaş gerek de buna da geldi. Oruncak. Oruncak bizi ben atan başın karayım. Baylı oruncak bizi. Baylı. Tangalasın ey. Kayra meri jaman görüp ketset. Kayra jaman görüp ketset ey. Oruncak deseng düşünüşpeytçe. Как будто men özüm bekitip alıp oturgansın. Özüm baldarımı bakatırgansın. Tak. Boş mekan. Ya boşul var. Assalamu alaikum. Ya aleyküm assalam. Qanday İşleriniz yaxşı? Oçuruk'a girgizbey taran girgizdi. Oşonda очередь болуп атат. Азыр күндө маселе ушу садик маселеси ошондой болуп атат. Yaxşı o'ydaksal, işte odasızlar. Не, бетиңер күйүп калды. Yo, men jumuşum uşundaq saqal. Жумушуң. Jumuşum uşunda jumuş Жакшы istemiyorum. жумуш экен, эч ким тааныбайт экен. Ya. Жакшы жумуш экен да. Jumuş. Adasal geçirip qo'ysun. Базарда жумуш кыласыңарбы? Yo'q. Deme mesta dep keldik ele balaga. Жок, орун жок болуп атат местага. Орун жок, балага орун жок. Az sağ. Орун жок. Da. O antikorrupsiyon служба. Ya. Balдар qanday? Ne oldu geçen konvert men vizet kalganды qaramadыңар bu? Moyun alбай атабы. Konvert algan moyun alбай атабы, Moyun alбайса оң жақ тізесін талқалап қойсаң аны. Olбай. Болса неме қыл? Тырмағың түгіне ине тықсаңар ла, ине. Şunda moyun alat. Konvert algan moyun almaydı. Neme qıl? Qırından jaqtırıp turup bir jaq kulağına qaynak su quyup berseңер la. Maqul men anan çalayım, men sadik dilem hazır. Aksakal. Anan oşol. Ne bir jerin zorup atağı? Жок, но садик жаңы полдорун текшерип атам. Neme? Ana şu bala veriledi aksakal. Ana şu balamı sizlerge sadike versem mi dep. Орун жок болуп атат да, орун болсо эле берейин деп аткам. Çok bolu da oruna. Hayata. Кайка барам билбейм. Da. Sadiktemin de atam ko. Moyun almay atat. 2 putun barmağın kesip iştağılarını. Şunla. Maydı ıssık kıldırıp gömgöresine moyuna jelkesine koysaňar akırın ısıkmaydı. Oşunda kılgıla. Ağa da bol olsa kıçkaş bilen tiline tartı yilip koyula bir jerge.
Şunda kılasın da olursa. Makul. Mer. Aksakalanın şol orunga mesta süreş. Orun var. Ha var mı mesta? Var orun tağı koydum. Ha boldu aksakal bolsa. Üyüme barma sen bağım. Boldu aksakal. Jo üyüngüzge emas bir yerde karasanız tele bolar. Sizdikin üyüne barıp bağa durama. Üyüngüzge alıp barıp baksanız andan jakşı. Hem sizlerin balağardı karagan, atan başın balası karayım bu. Neme balan apkele ver. Apkeleveriniz. Azır apkeleveriniz. Ha bol. Muhammed. Ha? Momo. Gel. Bas. Buna. Neme? Bunu göp bastırbanız ha? Bu жаңылап bastı. Kötörüp жүрөбүz takay bunu-çu. Bu balağınızın caşı sen ötük etmegen mi? Oy bu jaş beşikten beli çıkarak bunun. Ya bir yeri çıkmak tügülü içi çıkıp gitti de ankaya korat bu. Bak. Neme? Özü coş. Ha görüntü duran çoğuştuk o. Ana tüşte buna menen bir törttü veres uktap kalat. Ha tört ele evi. Törttü veres uktap kalat. Karda çıkanda vermeseniz koluna gelgen duru veret. Bayağı günü kanyak koyu vuru bir gün geç köşüp kalıp jattıydım asfal kalıp. Ha Ağayın bu. oynat at sen, makul var. Oldu öz Sağ- terbiyesinden dağın öz gönül buravuz. Siz Sağ- benim barıp durup oşa konvertleri kırmayı veriniz oşaktan. Saat 6'da gel ol. Kıtayın desem saatimi daha büroga verip koydum hele de. Saat 6'da özüme barıp verem adresi. Gece biz yerge uğraşsam ökül olam saatinizni verin. Eller saat verip attır degenden ökül olam verip koydum. Daha jakşı kaçmışsın mı soravatı da. Ağayın oynat at sen. Para veriniz. Para veriniz. Maman gel alıp gidet saat 6'da. Bana neme katlet al koya. Ya Katlet. oldu. Senin varışına çıçkan mantıktan 7 kilo alıp koyma bana. Nay. Bana kaşa verçi. Kaşacı ve karavaşını ye sen. Kursağım camını açıp gitti. Sen aldığı gevetekmene saydıkta bir cumadara cevap getesin sen. Aldığı gevetekme mine cep otasın sen. Mine cep semir otasın elmin tıkkıyın alıp жүргенде. Karışık var mı? Ha? İçim var vatan. Koya dur sana layık garaşoktu ökmet tağı çıkar ele geldi. Bosa bir çelek pelek tavaşını bir. Karışık den. Ha? Karışık. Garaşok çok. Bolozu yiyeyim hazır. Kaka ilayısın. Nirge çatol yiyeyim hazır. Ahırın önünü çıkarmayla. Dur. Ne kötü. Beni götürçü. Uka sen tura çünkü belinde grijam var ben götür albayım ben. Götürün. Sen demek az kötüre duranlar gel et azı çakıram azı. Tursan orada var dur. Akırın dur. Aldamayısın be. Aldamayım dur. Pol sındırasın akırın dur. Sen жақсы жүрсің. Жақсы ойнат oğuz. O bandikti niye tağып aldın? Serikende oynuyorum da. Zerikende oynayayım. Görmüşken özü kız ekeni bala ekeni bilinmeydi ki sen. Bana karışık okuluydun mu? Ben içim orada. Karışık okuluydun mu? Karışık okuluydun. Ирек Кыдырбаев, Ильяс Иманалиев, жана башкалар. Рахмат, чарчап калбадыңыздарбы? Жакшы эле отурасыздарбы? Мындай көрүп жүргөн эле адамдар да бүт бияктан карасаң көрүнөт, ким каерде кандай отурат. Мындай жүзүңүздөр тааныш учурап атат, себеби кудулардын концертине бүт мындай тааныш эле адамдар келет да. Дайым эле ушу месталардан, дайым келесиздер мына эже, окшош эжелер мынакей.
Bugün konsertke men ойлойм тамаша көй insanlar gelişti. Tamaşаны düşüngen insanlar gelişti. Себеби мен жашоодо сахнадан сырткары өзүмдүн жашоомдо мындай үй бүлөлүүлөрдү көп байкаймда. Тамаша көй үй бүлөбү, аялы менен күйөөсү же мындай серьезный үй бүлөбү көп байкаймда. Кээ биркилердин үйүнө барып калсаң, өзүнчө эле серьезный да мындай күйөөсү дагы, аялы дагы серьезный. Эмне келди дегенсиз мындай. Ана кээ бир үй бүлөгө барсаң, кайра баргың келет. Шайыр үй бүлө, бала чакасы комплект шайыр. Аялы дагы, күйөөсү дагы шайыр. Кайра баргың келет ошолордун үйүнө. Ошондой тамаша көй үй бүлөлөрдөн бири күйөөсүнүн жанына келип алыптыр да, аялы таң атпай атып. Жаным, анау Америка бар го? Америкабы, кече каерден окудум, Африкабы. Ошол жерде күйөөлөрү аялдарын сатат эмиш акчага. Эгерде Кыргызстанда дагы ошондой болуп калса, сиз мени сата белеңиз акчага. Десе күйөөсү, жаным бесплатный өрүп берет элем дейт. Чай içip otursak çama düşüp kalıptır da çayına. Çama düşkönde Kırgızda ne деп kalат ece? Çama düşüp baba çayga. Ne gelet at deyt? Meyman kişi gelet at. Güyösün çayına çama düşüp kalgan eken. Karam ben çayıma çama düşüp kalıptır. Meyman gelet at o şoyt. Bize elinde göre meyman da jıgatın çalı. Bir saatten toyga ketebiz. Şu malda da meyman geliyor. Jogatın çamanızda. Sen güyösü dağı çamanı ezi koyuptur da. O şoyt vatsala eşik açılıp kaynenesi gelip kalıptır da güyö olanına. Üstü aşığılay, su. Elin turup kalayın. Girever işinerde arıktan tayıp ketip arıka jıkıldım. Meçitten çaldar gele atkan eken oşolar kolumdan tart turguzdu. Olmasa da gele arıkta jatat elem. Seküye olası, vay kaynene apa, siz ekeninizi bilgende çamani ezip durmakmın çayda. Şu ben tangalıyorum şu Kırgız'ın erkeklerine. Kayneneleri menen anca til tavuşalbaydı. Tuğa kız men. Kaynenesi үйüne gelip kalsa nemizler geldi deydi. Düşmanlar gelip kaldı deydi. Öz köçöde жүрө берет үйгө кирбейчи. Bu kayneneler sizler bilbesizler. Bu erkekler buna hazır ayallar bilyardka barbayt go. Bilyardda da koldanabыз sizlerdi kayneneler. Şarga жетпей kalsan kayneneni beri bergin deydi. Kayneneni al, oşo men türkülöйт анан kayneneni ortaga koyup alıp. Bilyardda koldanabыз benim. Kayneneler men ança til табыша албайт деген себеби bir ayaldağı ужас кино көрүп атыптыр да, bir экранга ва деп ужас чыга калган экен аялы. Апай! Десе күйөөсү ар жакта отуруп алып, окшош, бирок апаң эмес деп коетмиш эл. Мен өзүм үй бүлөм дагы мындай тамаша, кыздарым дагы мындай кудул чалышыраак эле кыргызда айтып коет го, атасы кайсы бир кесиптин ээси болсо, балдары ошондой болуп калса, канында бар мунун деп калат. Ушундай тамаша көйдө мындай кудул чалышыраак. Аялым дагы тамаша көй. Bir günü чоң кызым келип алыптыр. 6 жашта чоң кызым мага келип алып, ата, апамын колунда күйөө болуп иштеп атканыңызга канча жыл болду дейт бир күн. Деди эле мен айттым 6-7 жылдан бери иштеп атам кызым. Эле апасынан сурап атат. Апа, Аллах Таала ырыскыны адамдарга берет, бардык адамдарга Аллах Таала ырыскыны берет. Аллах Таала ырыскы берген болсо деп меним да карайт да, атанын эмне кереги бар анда дейт. Сөз болуп кетпеш үчүн жашап атам кызым деп койдум эле. Мага келип атат. Ата, мени асмандан бүркүт же самолет бир нерсе таштап кеткен, мени же интернеттен скачать этип алгансыңарбы дейт. Апаңа SMS кылып таштагам деп койдум эле. Тойга шашып атам, шымдап чык тойга кеттим деп аялыма айтсам, шымыңыз материалы начар, кытайский эмне кыла элиң дейт. Жууп койдум эле, кичинекей келип калды, үкөмө берип койдум дейт. Болуптура жынса шымдап чык, ошо мен болсом кете берем бүгүн тойга эптеп барып келем десем, аныңызда кир болуп калган экен, жуусам кичинекей келип калды. Анан эмне кылдың десем, үкөмө берип койдум дейт. Любой эркектин жаны чыгат дейт. Анда дедим, мени дагы жууп кичинекей келип калганымда сиңдиңе берип кой анда дедим эле. Сиңдиңе берип коюн десем, жалгыз да эң кичинеси. Бас бияка. Бас бияка, эмне кыласың же ана? Bas deydi az bıraktın. Bas gel. Saydikte жүргөндө жүрөт го. Кандай жакшы, эмне эле болдум? Тынчылыкпы? Тынчылык. Aman seriöz. Үйлөндүңбү, эмне эле? Үйлөндүңбү? Жок. Аяш барбы? Жок. Качан үйлөнөсүң? Эч качан үйлөнбөйм. Rahmat, atan, apan, canına var ya, rahmat, ellerine. Kim balası bu? Sizdeki mi? Ne sizdeki mi? Ne öğreniniz be ne? Ne öğreniniz be?
Emnege üçün небереңіз жақсы көресіз? Қай жақ болсаңыз ертіп жүресіз? Деп бір енеден сұрасам, чоңойғанда баламан өчім алып береді да, құда қаласа бұл жетімдер дейді. Қармаға тұрып тұрың ғана. Қай әрі келдім біле? Ұғы аттыңар біле өзі? Bir günü geldim daha uyku. Ayalıma kat yazdım. Karasam kuhinyada жүрген екен қағаз, kat yazdım. Urmatlı ayalım, sen beni 7 yıldan beri yaşay verip zereyip kettim. Ben başkanı bürönü suyup kaldım. Sen beni bugünden başlap yaşavayım dep қағазға kat yazdım дағы. Қатты столдың üstüne koyup тұрып, өзім диван тагына кіріп кеттім. Не қандай оқып алып, қандай бір учурға келеді екен деп диван тагына қарап жазсам мындай келді дағы, қатты оқыды дағы, қаттың түгіне бір нәрселерді жазды дағы, телефонды алып, alo canım tigi kökmeden boşadım, kutuldım bu da kalasa. Daярдан тұрың азыр sizge кетіп отам деп чүйіп кеттіле, ой айланайын, давление 600 болып кетті ғой. Шаштарым тика тұрып, минге қойып жаңа қағазды алып оқысам, не деп жазды екен деп. Сізді неме диванның астынан көріп қалдым, пұтыңыз шығып қалған екен. Шығып даяр болып тұрың, мен нанға түшіп кеттім, аз келіп чай ішеміз деп жазып қойып берейін. Romantik emesiz deyiveredi men. Romantik ömürü bir erkek bolup bir жақсы söz çıkpaydı ozunuzdan. Eldin göğelerin görsen suqtanasın, ayalını erkeletip atkan, başka yaka aparıp atkan. Çın da bu neresi? Ömürü romantik emesi ekem. 7 yıldan beri bir daha gül apar bergen emesi ekem. Bir günü namusuma tiydile oşente verdiler, bir günü güldü aldım dağı, sonun sözlerdi jatladım dağı, үйge gelip karasam, turga жүрgen eken, güldü verdim. O jaşomun jarıgı, Allah bergen ayalım, seni mağa Kuday bergen. Kudayдағы оқшоштырбаса қошпайды айланайын. Sen менің өмірлік жарымсың, менің жанымсың, менің алтынымсың. Bilip koy, men telefon bolsam, sen telefonumun sim kartasısın. Bilesin, telefon sim kartasız iştebeydi. Деп айтып қойдым, ошондан бері жайдары жүреді. Ошондан бері азырға чейин жайдары жүреді. О көкме билбейді да, мен 2 sim карталуу телефон экеним. Bilayın dile bileti, şu koydu. Romantik demekçi ayal menen kүйөөсү parkta kucaktaşıp otursa parkta. Benim milisiya kızmatkeri gelip kaltırdı. Berge kucaktaşkanga olboydu aylanayın. Biz üy bilelibiz, semeynimiz. Semeyni olsun orada olboydu. Bu jaşlar ötü da siler kucaktaşıp oturasыңар, silerdi görüp kanday tarbiya alат. Uyat emes mi? Sizge штраф eje 500 сом. Kүйөөңүзгө 4000 сом штраф. Kүйөөмө 4000 maga 500 сом. Nege kanday? Sen kүйөөңүздү 8-ci жолу кармап атам, sizdi 1-ci жолу кармап атам дейт. Üy bileli gelgenler var mı salda? Üy bileli gelgenler. Ayalı menen kүйөөsü gelgenler. Kim var? Kol ko'tarıp koyuңuzlar. Üy bileli gelgenler var mı? Buna erkeklerden kaynenesi menen gelenler var mı? Kaynenesi menen gelgenler. Kim kaynenesi menen geldi? Siz mi aka? Kana kayneneniz? Kaynenesini bir yakka oturup koyup özü arkada. Kaynene. Üy bileli degen sebebi azır apalarga bir sura vereyim, hem Kuday karap turat, çınını ayıp жооп бериңиздер. Kүйөөңүздөр менен ушунча жыл чогуу жашап, ömürü bir kүйөөсүнөн kaltak çeylek ayalдар var mı? Kol көтөрүп коюңуздар. 1, 2, aylanayın, 2 ayal, 3 ayal mınake. Mına enelerden dayın jok, aylanayın. İçingerden ha, meni urbakanыңda boynuңuzu ilgiri kolum көтөрөт azır dep koy. 3 ayal kol көтөрдü. O nerede risk bir ölçür oldu gayret seni. Kaltak çeken istep ketti oşaydı ne öyle. 3 ay. Jaş gelinleri götürdü alında. Siler götür böyle koysalar boladı ele jaş gelinleri. İşte jaşap dursalar cep kıla olayın degen. Kaltak çekenler degen sebebi, kaltak çeken ayalдар hiç kusalat bolbay oturarыңыздар. Bey moral çın жүрөктө. Sebebi kүйөөңүздөрдөн кайеріңерге kaltak жесеңер, наркы дүйнөгө барганда ошо ериңиздерге гүл өсүп чыгат экен Кудай кааласа. Өткөндө bir жерде ушинсем bir ayal айтат. Өлө, гүл өсө турган болсо наркы дүйнөгө барганда андан мен гүл бак болуп кетет экенмин да. Oşon üçün apalar үйгө bargıladak vur tep vur. Senin muştumun gül eken vur tep.
Allah Taala kimdi koşkon bolsa dagı bardığı bir-biri menen koşo garıp ilahi müybülölük omat barыңızдарga nasip etken bolsun. Baktılı olуңуздар, ömürüңүздөр uzun bolsun. Kuş gelipsizler da bir jolo.